sini participants of Kaisa जों फारि जों Kaisa group Chamung खालामलायना जों request खायो sini participants of फाइना बागै stage please फाइ Student Association of Third Foundation de Upolokeno Orgoi je traditional Tripuri food festival Narakzali tomorrow the short bobor amor 3 din cholinai 10 December to 12 December Chinero tini deputy CM Hainan Tomane bini bishesh samongo bo paimalia aipona abane porebo chini je baki otithiro sokolka chini SDM Jongpujala subdivision ne Sir Sanjay Deborma te bhai manja bhaigaro ONGC ne All India SC/ST Employee Welfare Association ne Prakton Chairman te sini ro bhai manja bhaigya sini Tripur Kotre Samaj ne General Secretary sini ro tini jara bhainai ba Hai tongo, sempono Kaisa message namu songo, o coronavirus ni bagi ba pandemic ni bagi, singse ekta program kuno kisu kotor khaimalia, but sini wan sumali tongo je, sini Tripurasa joto Kaisa ekamoi, sungte hekene sini je Chamung, ni jine identity no, sing ekta prakash sutu banane, bunyo kunungnani, karon sini Chamung, sini Kanmung, sini Christy culture. Joto jaga se sini I card mane identity poricito abon bagwe se nono jotono kobok nai noroko je 2-3 din program noro jotono phaimam ke attend khaidi ar je festival abon festival haike noro enjoy khaidi